yerge koydam el yıl sayın yanında mini küte zifa boylu akayım Balaşağım gürlep üttü Ağidil boylarında Tuğan avlım üsken jirem Sin gene uylarımda Tuğan avlım üsken jirem Sin gene uylarımda Sin gene uylarımda Şenke men özüm şoyan. Tamağıma salgın diyen, şuran şurayma siler. Elfiya babit bana ima yandırdı nişadrak. Büyük boz kışladım. Elfiya Abzalova. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Benim ailemning Elfiya Abzalova bilan tanışlığına 30 yıldan artık vakit ötüp gitken. Biz ot kuruşlar idik, biz bir yurtda yaşadık. Hem onun talandına sıklanıp duymim hamanda. Biz kişi otururlar vaktinde onun turunda məlumat toplay başladık. Hem min onun her bir klanışını peremeş pişirem, ol ınıkları bilen oynayımı video tasmağa düşüre bardım 15 yıl evvel. Mana endi men onun kurşusu boludan biter Elfiya Abzalova'nın biyografına evrildim. Hem ol kitab endi dünyada ko'rdi. Endi hazır bu video tasmalar da Elfiya Abzalova'nın oila kısalarındagına kalırga tiyiş tugul, sizge keng tomoshachılarga çıgarga tiyiş deb o'ylayman men. Hem ol kino kadrlar sizge de bek qiziqli bo'lar deb umidlanan. Men sizga bir aytaydim. Tamağıma salgın diyen, şuran şurayma sileşem batulu. Mana kim sizning ustozingiz? Jir ülkesinde. Bizim idemi, simyada. Yok, umuman mesela Züleyxa apalar var, imijirchilar deb Rahman klubi var aydik. Adresini aytayım mı? Men belki vaqtdan o'qitishda bag'onada rayonga birgina radioyu bitindi. Yomg'ir. Shunda Gulsum Sulaymonov tanlaydi, belki kimi. Onun zifa basırıp kelib chiqdi. Zifa basırıp tanlaydi. İkisini de bir yarattım. Mana bu mung qoyan kelgan deb o'ylaysiz o'zingizga? Bu mu? Bu mung kelgan yetimlikdan deb o'ylayman men. Mung benim etiyim yaşıydı. Kötüsü. Etiyim kim kokraklı. Eti bir oğulun başından baytıp kelgan de olsun etim. Oğul yangraptı. Güzel doğuşlu. İyi de tanladım. No. Mung'un o vakti belki baş anlamadım. Mung kilaş yetimlikten, ağırlık gurudan, kuka işinden çıkan anne benim kızlardan mung çok nasipler. Ona rahmet üstüler. Benim arkadan Allah'a şükür. Emin hayır sırası üstü. Yaratam desin sen şunun için var dünyamı anlatam desin sen. Yürürken sen anlatma dünyanı şu dünyada. Min yaşayım bit anlatma sinanı. Yürürken sen anlatma dünyanı şu
Neçə yıl jırladığınız indi bütün işi? Bütünüsü 45 yıl jırladım. 45 yıl professional səhnədə. Sana sahnede. Bulay jırlavığız. Bulay jırlavların sana sağına indi. Başım girmedi. Eniden Tuğaç'ta başlaman diyen gibi ikinci klastan biri jırlar. Bu indi həvəskarlar səhnədə. İyi. No indi bu xalqqa çığı degan söz bit barыбir. Mine siz özünüzni unikal şunday emi dahi şəxs deb tanıysızmı, biləsizmi? Men onu yaşadığımda bilmeydireyim. Şahıs özümü zor etip sanamadım kamerada. Riza bulmadım. Sizin turda film düşürüldü mü birer mertebe? Yaki televizyon film, video film? Yok düşürülmedi. Düşürülürge onda da eytirge yarayım mısın? Yarı. Çünkü o televizorga barıga dostluk gerek ekan onda da. Onlar tirasındaki eğlenip jürek gerek. So'ngim tiran bo'lsin. Aylanganda ulug'roq so'mka, belakagina o'rtasida qistirgan so'mkaga aylanib qaramanglar. Men uni bildim. Ham ular orasidan da aytdilar menga. Alfiya opa, bu yil seni tushirga o'ylaymiz. Nega? Bilyo'qa, prosta. Nega tabiatda. Lekin asal o'xshatuvlarga to'g'ri kelar deydi. Ismini aytmayman. Men aytam, men to'lamayman deydi. Mening hujjatimlarim beko. Men sizga to'lagan ақшаны men o'zimning o'lgan singlimning bolalarini bordim. Shundan meni ular chaqirmadilar. Shu so'zni aytgach. Plyonkalarım ba'zi darsini aytganda. Ana bütün ayağını silip turib bo'lmaydi. Ishqilganroq so'rov endi bu. Meni eng yaratgan jirig'iz. Eng yaratgan jirmi? Narsa bilan kelibsan u. Eng yaratdim bola vaqtidan u gakkokni. Gakkok, albatta. Gakkok qizi deb chiqardilar gazetga yozib. Qozonda ansambl ishlaganda konseptga qatnashtirdilar. Тыңла иркәм гөлгенә, мәккә күк таушы бер генә. Күкләрне сайратырлык мәхәббәтем бар сиңа. Olmasa yaki jırçılık saati. Bilmese senin hindi yazmış gitken bolar deyken. Birip de ben bir kimde olmazsa Mene hindi yazmış güter idi de bilirsin. benim mi? Ben kolxozda ishlardim. Kolxozda ishlardim. Ser savurmasam, no shu butu ishlar var bet, общий ishlar var degan gibi ishlardim. Meni shulay uyimdaydi. Lekin men bildim, men xalq yaratqaç, men artist bo'ladi bilmadim. Biyuşi mi o? Biyuşi tugul jırşı. Bunda yazılmagan mı? Abzalova, Karimova. Karimova eye jırlavşı. İsmi ne? Gülsüm. Gülsüm Karimova. Eye. Mana qiziq bit. Qiziq foto nishanchi yil qolgan hali. Bu bizning 54-chi yil. Mana. Sen yig'lay boshlaganiga bir 2-3 kun ajraladi. Aha, shulay bo'ldi. Bu ansambl kiyimindanmi? O'zingning kiyiming? Ansambl kiyiminden. Tushgan sayin motoraya barasan sen Alfiya opa. Güzel de tugul kibik sin, şiber de tugul kibik. Yemlirek lakin barından sindagi süykümlülük. Tik güzel bulsan barısin, tik teti bulsan gına, tapşıra alır idik mi yürekni kullarına? Uyların nurlar sıman saf, tik күзің қара сенің. Сен гүлләр булсаң әгәрдә, ак шәшәк атар идең. Ак шәшәк атар идең. Хәсән Туфан. Аның серләрен беләсеңдер инде сен, эме? Bilmiyme. Менә. Evet. Менә монда тагын. Менә монда мотор ятасың сен. Neydeğinde? Danaya kebek, Rembrandt'ın danayası kebek. Yöptölke danaya. Ешо. Потому что они тоже не Ленинградника,
Şunu. Hatta düştü Leningrad'a konsert bilen barış ansambl. Şulay. Mene senin ziraqayın. Mene ziraqayım meni üstürdi bit mene. Ziraqayım menim. Ya bu kim? Mınsı belekeş kızım. Tekisi. Zülfiye. 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 Ziraqay. Ziraqayın ol sina tuğan tugul bay bitti mi? Menim bit ol. Kurşu. Ani tugul. Tuğani mi? Ani menim aninin opası bit ol. Eye. Alayken. Opası. Elfiye Hanım Avzalova ataqlı jırşı bulu üstüne ol ataqlı paradista. Ol özünün tuğanları, yakınları, hatta meşhur şahslar turunda da parodiyalar yasay. Şular bulup qılana, biyi, jırlı. Mine bu indi Elfiye Hanım'nın dramatik hem parodik talantı turunda sili. Ziraqayın münezat. Ebi zırlağan mı? Eye. Benim zıraqı zırladım. İki şegene ulgen çıkıldım şundan. Mene ne şunu gibi zırlayman. No bir gatırşa bir tane betul kiyi yok uzunun. Kiyi yok. Biyek boz kışladan meneziler borale derler yangan ateşine kereseler borale derler yangan ateşine kereseler borale. Ben şunda ittirip, evim matır ittirip zırlaydır. Şu evim matır ittirip zırlayan bitmeyin zırsı bulup çıktım. Tayrararam, tayrayraram. Oy ay peremez. Küldürgen yaratan piknik. Bütünüsün küldürem. Rayonlarda yürügende de yığla küleler. Minnet. Peremez kezi tışıgız. Bir kuvvetip pişirdim bitmeyin. İyi. Mene, пожалуйста. Aşağız, eşigiz. İşimgine yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mene. Ooo. Öyle. Bir gram zor kabasın canı kaçayım. Ağız durmayın. Bana nese, bana bitmin, dittumdan koyttum, nakçiydi klas bitirip. Koyttum, barığız diye. Hazır sizin zorlarıydı, sizi biz tutalmayız dittumda. Bana hazır berenge, çırık berengiler çığa hazır. Jirlerden ondan sonra kolgan oruçbaşlar var, jiyip aşağız, ölmeğiz neşekten yaşarsız hazır. Hazır kızlar deyip bizi çıkardılar. Çıkaş koyttum hazır. İge koyttum, tağ başına melip jettim. Dağdan korap duram, koya barıqasın hazır. Ebi tıkıp birgen neyden? Kileyonkidan mina buqşa deydir egin bizanı. Buqşa. Şunun bilen turam, düşem tağ boyuna sajide, happetina sajide. Mine enisi. Eyde uylaptırma, eyde özümüzge. Belki iyi biz kadar siyarbız dedi. Siyarbız deyip beni alıp kirdiler. Şuşulardan üstüm. Şundan sonra hazır ben 8. klasga kirdim. Tıra başladım. Birge mene belki şuşu ilk bir şivallar şuşu babalar tutuldu. O vakitte ağırlıydı. Sacidemiz. Elle can kirgen elle yok. Bana qarab tıra sacide. Bana tapqanıya gül Elfiye Abzalova bulup tuğdu şuşu. Men bulup. Şuşunga kadar belki Elfiye deyip zürtelen. Neydi? Nazife bizne. Mene şulay tırıp şuşu simiye bilen dostlaşıp, tuğanlaşıp, evim türmeden koyttu.
Meni meşe qaytarlar, tege elektrik uzatalar evit endi 2 kilo arış urlağın kadar tege neydi? Bilebildiniz kaşıqa. Şu ebim qaytqaç, ebimni de aldılar özlerine. Ne şuna ettirip bir işinde 9 kişi kırdı. Karşıladık güdmü yozlarını, Tugaylarını boylap kışlarını attılar, Çeşeklerden jıydık nazlarını, Çeşeklerden jıydık nazlarını. Senin bilganingda хотя бы bir 5 yıl maturitet yaşarga kerak Alfiya 10 yıl. 5 yıl gına demeyiz be bikeyim. Yok, men 5 yıl rahat artistka bolup jırlap. 5 yıl artistka. Hayır, ondan qolganingda 5 yıl ebi bolup. 5 yıl ebi aniqlarni qarab. Rizamın Reşitkeyim, Rizamın be bikeşeyim rahmet. Bulay deydi. Elfiya apa deydi. İkinci günde kelgan. Elfiya apa deydi. Eyda deydi, menin balinska deydi. Qoyda deyman. Men qo'rqib tushdim. Hozir yuraymi taminlar haq. Balkim so'zlaydi. Hozir koridorga chiqam. Butun kishi aytadi Alfiya Abzalovda rak. Alfiya Abzalovda rak deylar. İşten pish kelalar. Butun nisha qada etajga minmim. Butun yerda menim turda siliqalik. Alfiya apa men sizni yaratam deydi. Mana yaratam jırlaringiz uchun, minglar uchun. Chunki ondan so'ng bitinde bizim Tatar halkına şu kadar hizmet etken kişi bitsiz. Şanadan, arbadan, utsız, mikrofonsuz, anda jırşılar hazır bir sirak bitindi. Ne degene jırşı olsa da tizrek mikrofon elektriğe tırışa, sintezator kerakligisi kerak. Sizin bu vaqtda bir narsa bitindi, şöyle. Yok bir narsa yok, ana biz ismini de aytabilmeydik de ko'rganda bo'lmadi. Shuning uchun tovushda bo'ldi Xudoy taoladan, tabiatdan bergan Xudoy taola menga ul talantni bergan Allohga shukr. Ketkenler bulsun tüzemeli, ketkenler bulsun sabır, yüreğimde, hislerimde, hoşlaşkan kuşlar bilen, olar menim halimni bilmey, men olarni qin bilam. Ay, ay, olar menim halimni bilmey, men olarni qin bilam. Olar menim halimni bilmey, men olarni qin bilam. Olar menim halimni bilmey, men olarni qin bilam. Şapşırır. Давай жылашып отырмайық әлі. Матур тату яшик. Жеңеміз бар ма? Alfiya Abzalova boshqaruvida Tatar xalq kuylari yangraydi. Do'stim. Yeah.
Subhanallah, subhanallah. Götürmezin ikisine de bile. Bana bit. Bizim balalar mende. Ben varım hayatı. Ay. Şulara. Ben varım. Bana bit tanışık biler, parlaşıp biler ikisi. Ne işleti şimdi be? 9. sınıfta seni boşuna alırsan. İyice şıkılmasın şimdi bunu kirek mi? Niye yarar verdik? Artist kim olmasa cırlasa cırlar. Kirek mi artist bunu? Özü biz bulduk jetti. Elfiye Hanım uzak avrudan soň nihayet ayakka basa başladı. Ataklı xirurg, ataklı tabip Rifqat Tajiyev yardımında ol yaňadan hizmet wagtysına bastı. Yaňadan ol sahnege qaytdy. Tataristan Respublikasının hem Rossiyanın halık artisti, Tataristan Respublikasının Abdullah Tokay bilegi laureatı Alfiya Abzalova. Zor rahmet barağızga da, zor rahmet qadrli dostlar. Düzdüm barsına da. Zaten men bugün bäxetli sizin yanında Allah'a şükür. Köpme bergen Hudaý yaşarmın. Şulay etip sizge jırlayım Sverdlovskiy dostlar jibergen jırını. Sverdlovskiyda yaşauşy İlgiz Safiyevlen muzikası Elfiya apagızga bagışlap yazdı. Kiyip qazlar. Üzümneki yok bit birevde. Men ne işin yok degen. Sıraqsağız menden. Men ana eytem näse için. Çünki men üzümniň jırlawymdan riza tugul Bir ikini aladırım köz bu yargağına. Kişi kilgeçten mä deyip bergenme. Berdim şulay üzüme birevde kalmadı. Bara
Әлфия апа, мұны неше яшта жырлаған едің? Қазір айтам, мен Қозанға келдім, 18 толып, 17 толып, 18 толғанда келдім. Міне шошы 19-20 тирелеріне жырладым. Келгеште. Рифқат Ғұмаров ойнай. Менің бригадыма электон сыразы. Қазір мұнсындың нап қариғалы? Mene Ali hazır gene jırladık, en birinci hazır mene bayan bilen jırladım. Merhum bizden at kazanan artistimiz, muzikant Rifqat Ғұмаров oynadı mene. Yep yaş kiye menin brigadıma keldi şu jigit. Күрәсіз ничек матур нинди моңла уйный. Ул да жетимизкен минем кебек ул. Тәнәкәйне. Ул башкорт халык җыры. Искиткеч нинди матур сүзләр, нинди хис бу җырда. Шулай бит. Менә мин әйтәм сезгә, менә мин бәхетле булыр идем. Менә үлеп инде картлык белән үлемнән качып булмый. Үлеп китсәң дә Yatqan yerimdə şuşu jırını saf tavuş bilən jırlauşı tabılsa, yatqan yerimdə, qəbirimdə şatlanıb yatır idim. Mənə şul qədəri. Mənə bir kim jırlar ikən mənə şuşu jırını matur etdirib. İskitkiş bit. Nindi yürək kerek bunda. Nindi mında his kerek. O bit jır bit. Tək тұрғандан da sen basıb тұрып təgi başqa uylab, jırlab qoy bir kişiler hazırki zaman jırçılarına hazır eylene plyonkaları jırları yazılgan plus dip atalayındı şuna qoşulub ağızlarına mikrofonu tığıp bitirələr şulay ettirib onda nindi his bulurğa mümkün de nindi müň birige mümkün Әйтәм инде иркәм димен, гел мине уйлап йөрмә. Гел мине уйлап йөреп син, концертны үзә күрмә. Күзе яшь кенә булса да, хәтере юк иркәмнең. Онытмаса ярар иде, миңа гашыйк икәнем. Гармонының ялтыр сәбәпләре
var seyir гадәтләре. Kızlar күңелен җилкетеп, ялтырап балкып тора. İçində магниты barıdır, үзенә тартып тора. Үзенә тартып тора. Sen менә инде 50 жылдан артык җырлыйсың. Жырлыйман 57 ел. 57 жыл җырлыйсың. Әйе. Һаман җырлый. Һаман тавыш бар бит. Һаман халык сорый. Сорый бит менә һаман. Авылыма ял итәргә кайтам әле ел сайын. Янында мине көтә Зифа буйлы Хаккаем. Бала чагым гүрләп үтте Ак Идел буйларында. Туган авылым үскән җирем Син генә уйларымда. Бала чагым гүрләп үтте Ак Идел буйларында. Туган авылым үскән җирем Син генә уйларымда. Туган авылым үскән җирем Син генә уйларымда. Тавыш бит гүрләп. Әфәрин, монда инде ни юк, плюс-минуслар юк инде. Юк. Үз тавышым. Үзем куям. Менә шунысы кадерле. Әйе. Әлфия ханымның озын, озак һәм бай иҗат юлында аның иң гүзәл сәхифәләреннән булган бер концерт программасы бар иде. Ул төрле милләтләрнең, төрле халыкларның, дөнья халыкларының җырларыннан төзелгән концерт программасы. Жырладым, бек төрлечә жырладым. İradu içendi İbgir kahan Suncadil ki dastan. Менә шушыларны кадәр җырлады. Bu гарәпме, индийский? Индийский. Индийский җыр. Ана Кытайча җырларның арасындаймы? Кытай бит җүнсезләр, җүнсез әйтерләр. Жөнсіз әйтмисләр, ул бер инде хәзер ана комедия клубта ниләр генә әйтмиләр. Бу бит синең ясыз сүз түгел, Кытай сүзе. Кытай сүзе. Yani sen Чаңли тәцеди хуяләләт япяу, шәңван чынта хуйшыйон титон шаңяу. Хэппин маузадун, хэппин маузадун. Қолғаны жырлап бітірәсі келмей. Әфәрин. Шуннан соң қабат жырлатмадылар бугай сені. Менә шуның өчен проверять иттеләр инде соңыннан. Алар бит укыйды бит. Алар да яхшы сүз түгел бит ул. Алар да шулай да татар халкы жыглай-гыла көлделәр бит дуракай. Мехетаным ген, мехетаным ген, мехетаным ген, мехетаным ген, мехетаным ген. Ойламер sich freien Schlappmurschat, sie dreht sich wie a Dreidel, oi spielt a wie warte fahren Hoss und Sat. Ai, 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 Michiton einem alle, Atemzlein einem geschwind, oi, oi, die die zijn de Arians'ın ayında. Rus'ны үліп яратам. Дұрыс айтам мен, Rus жырларын жаратам. Мен аны бала вақыт танып яратам Rus жырларын. Ruslарны тыңлап өстім мен. Отзовись, хоть письмом, хоть звонком. Где же ты, человек с рюкзаком? Белым снегом замело, запуржило, занесло.
все тропинки, все пути позади. Белым снегом замело, запуржило, занесло все тропинки, все пути позади. Ne hazır konsertlarda jığım Rusça. Ruslar rahatlanıp oyak tibe çabalar. Ben Rus zırıtılına, Rus savkozlarına yürüdüm yani. Tukay rayonunda. Savkozların 70% Rus. Her birisi rahmet, спасибо, так хорошо поете. Как ваш голос, ой, замечательный голос. Хотя татарча вы поете очень, мы, если biz anlamasak diye, dilin diye, musikini anlayız diye. Şunday matır tavuşlarınız diye, şunday miski tavuşlarınız diye. İki kızını terbiyelep östürgen kişi. Indi onuklaryňy da indi sen dürüsüňe etkende senin yerdeminden başka yaşayıp almaslar idi belki ime onuklaryňa da sen yerdem etesin, balalaryňa da yerdem etesin. Opaňyň yetimlerine de yerdem ettin. Şükür indi hazır sen olaryň barsyny da işlep bitirdiň. Halkyň karşında da buruşyny ötedi Elfiye Abzalova. Özüm için yaşamadım biteli. Jırlıysa jırlarım var. Eli halkıma eytesi sözlerim var. Eytesi sözlerim büyük kübeli. Bu aralarda men özüm balay ağırıp da gittim. Ağırmaz kişi bulmaz. Ansı tirilir biz. Şuna qaramasdan haman yaňa jırlar, haman yaňalıkny izleyim, izlenem tavam. Haman äzirlim. Halkıma, qazanıma Allah bilsa bik sur yaxşı programmany äzirlep küzgü boylyklaryny jyýyp şuşy 97-nji ýylda Allah bilsa küzgü boylykda qazanım halkıma matır konsertlaryny berimin diýmin. Allah bilsa gaýyn. Äli uludny uylamym da. Meni üstürgen, eniyimnin bir tuğan apası üstürgen ebiyimiz bit. Allah'a şükür bit. Tigi vaqt aytdim, bitirmede oturdu 4 kilo buday urlağan için kalkızda. Elek oturtalar yebitin soğuş vaxtında. O bit qaytdı, menin balalarımны qarab üstürdi. Balalarım qarab üstürdi. Meňa jiňil, eger de meňa şuşy apam bulmasa, enimnin apası olmasa, men şuşunday dereceye de belki koterilmesiydim. Şol kadar iki gaziz balamni qarab üstürüp, ayakka bastırıp, ondan vafat buldu indi ebiminde. Ağır toprağı jiňil bolsun. Jiňil bolsun, rahatda yaşattım. Akşanı aldım, mene Zırakay. Biz Zırakay deybiz. Zırak apay deýär. Zırak apany Zırakay deybiz. Juri, mene juri şeşip bibergen bulam endan akşasy da leni jok indir wagtda bitindi. Ey, akşasyna jata, jygyla. Şularny juri tukkan bulam. Bu kim geldigen bulup, alıp qaytyp berem ana, ebime. Oruny jennetde bolsun. Eye, jennetde bolsun. Men bir jyryň turunda felsefe guyurtmakçy bolam bugün. Şahty ki turunda. Eye. Şahtyny barybızda jırlap üstdik. Uýnýybys garmanda. Bik köp kişiler başgaraýyndan. Barsa da matur jırlaýar. Elfiye Abzalova başgarýanda şahty başgaçarak ýaňyry. Sen aktalığa düşersin.
жырлап тұрғанда октаваға түшесің екінші өлшінде. Міне бұл октаваға асқа түшу бір генә җырчыда да юк. Бу октаваға асқа түшүне Әлфия Абзалова табышымы? Халыкта шулай җырланамы сезнең жакта? Әллә берәр остазың Әлфия шулай җырлап каралы дип әйттеме? Бір вакытта да миңа бір кемдә Әлфия син шулай җырлап каралы дип әйтмәде. Менә без бит инде филармониядә репетициялар ясыйбыз бит инде. Баямчы белән ясыйсаң, туктале мин әйтәм. Оригиналны табасы килә. Бөтен кеше җырлый. Шахтаны. Бик матур җырлыйлар. Бик матур. Ошый миңа. Ошаса да, аларны кебек итәсем килмешә, үземнең тавышымның иркен булуын сизеп, туктале мин әйтәм, булайлар итеп җырлыйм әле дидем. Бик матур булып чыкты да ул. Кайсы кайта, кайсы шунда шахты җир астына калып үләләр. Семьялары җылый, туган тумачалар җылый шулай. Менә шушындый шушы хәлләрне күз алдына китереп җырлыйм. Менә Зәлфия Абзалова турында мәзәкләр бармы? Минем турдагы гайбәт күтәрә торган түгел, мәзәкләре дә, гайбәте дә гомер буе. Син буларга ничек карыйсың? Ачуың киләме, әллә кемәкәсең, кул сылтыйсың? Юк, элегрәк, шәккенә элегрәк моннан бер 10 ел элекләрен сөйләгәннәре артык. Мин бит искә катнашыр гайбәтләр тагалары бит. Ай, авырые. Да, только 2 сәгатькә барадыр шул ачуым. Ondan соң мин әйтәм, пусть говорят, мин әйтәм урысча, әйткән булам, үзем тынычландырам, рәхәтләнеп, җырлый-җырлый өемә кайтам рәхәтләнеп. Нинди генә сүзләр ишетсәм дә, мине нинди генә гайбәтләр белән мине җиңәргә тырышсалар да, эшлектән бәлки чыгып китәр, бәлки ул кайтып китәр шул актанышла дип тә уйлаганнардыр да. Ну, Әлфия Абзалова пшик сагыз кебек беркән инде искусствога. Сен шушы сүзне әйтәсеңме хәзер үзең? Яхшы ат кыңгыраулы була ул. Яхшы ат кыңгыраулы була, кыңгыраулы булдым. Һаман кыңгырау шалтырый. Һаман шалтырый әле. Һаман шалтырап тора. Минемчә мәшһүрләр турында гына мәзәк чыгаралар. Мәшһүр булмаган кеше турында мәзәк чыгарып булмый. Шуңа күрә мин булай дип уйлыйм. Телгә дә алмыйлар. Шуңа күрә исе китмәскә тиешле. Илһам да шулай. Илһам да шулай. Илһам нәрсәләр әйткәне бугай. Илһам яңа нәрсә. Мин әйтәм, илһам, мин әйтәм, нинди гайбәтләр сөйлиләр минем турда, мин әйтәм әле. Бик җыласым килде, кайтып киләм әле. Батыев чакырды, мин әйтәм. Нәрсә җырлыйсың? Дуры, дим әйтә. Әнә син эшкәнсең дип әйткәннәр сәхнәдән имеш, Әлфия Абзалованы Уфада күтәреп алып чыкканнар сәхнәдән. Мен инде бит гайбәтләр бит ул. Шул кадәр шартлап үләрсең. Әйтсеннәр Әлфия. Сөйләсеннәр. Җитәр бер вакыт диде. Телгә дә алучы булмаска может диде. Җитәр бер вакыт диде. Халкыбызның атаклы җырчысы Әлфия ханым Абзалова үзенә алмаш әзерләргә дә онытмый. Аның туган ягында, ватанында Актаныш төбәгендә һәр ел сайын Әлфия Абзалова исемендә җырчылар конкурсы була тора. Менә узган елда 2009 елда Әлфия Абзалова исемендәге җырчылар ярышында бик күп матур, талантлы хатын-кыз җырчылар пәйда булды.
konkursantlarını бүләкләүне башлыйбыз. Мамадыштан Гөлсерин Абдуллина. Актаныштан Рәзилә Галиева беренче урынны алды. Мен әгәр дә җырлый алмасам хәзер, ике кулсыз, ике күзсез дигән сүз.
yanaşan, asırların ağzı, yıllarında yanaşan.